U ovom videu ću vam govoriti o Vranjskoj tvrđavi, ili u narodu poznatije kao Markovo kale, to jest Markova tvrđava. Ovo je srednjevekovni istorijski spomenik, a nalazi se na 4,5 kilometara severno od Vranja, na starom putu Vranje-Leskovac i sadašnjem putu Vranje-Vlase-Mijovce, u klisuri gradske reke, na nadmorskoj visini od oko 760 metara. Leži na grebenu između planina Krstilovica i Pljačkovica. Između njih i grada protiču reke Devotinska i Mala, koje se ulivaju jedna u drugu ispod same tvrđave. Prema nekim izvorima, to je bio grad kraljevića Marka, a drugi tvrde da se neko vreme grad zvao Golubinje. Danas nema sačuvanih i pouzdanih istorijskih podataka o samom nastanku Vranja. Ono što su sigurni podaci je da je ovo područje oduvek bilo naseljeno, jer je reč o izuzetno važnom geostrateškom području na kome su se od pamtiveka ukrštali karavanski putevi. Samim tim je i tvrđava imala bitan strateški položaj u odbrani i nadgledanju karavanskog puta. U antici su ovu teritoriju naseljavala tračka plemena, a najstariji sačuvani pisani trag o Vranju ostavila je Ana Komnina, romejska princeza još u 11. veku, pišući o vladavini svoga oca, cara Aleksija Komnina. Ona u knjizi Aleksijada piše da je raški župan Vukan 1093. godine u svom osvajačkom pohodu stigao do Vranja i osvojio ga. Ne zadugo, on se pred moćnijim romejskim carstvom morao povući. U obzir treba uzeti činjenicu da je ovaj zapis ostavila romejska princeza, koja zasigurno ne bi svoga oca predstavila kao osvajača i tiranina, pa je oslobodilački pohod velikog župana Vukana predstavila kao osvajački. Sledeći sačuvani podatak je iz 1193. godine, u kome se navodi da je Vranje od Romejskog carstva privremeno oslobodio veliki raški župan Stefan Nemanja i pripojio ga srednjevekovnoj srpskoj državi. A u sastav srpske države Vranje je definitivno ušlo 1207. godine, kada ga je potpuno oslobodio Stefan Prvovenčani. Ovi podaci ukazuju na bitnost Vranja, a dodala bih i na činjenicu da su Srbi oduvek živeli na ovoj teritoriji. Na to ukazuju istraživanja urađena na Vranjskoj tvrđavi, prema kojima temelji utvrđenja datiraju iz 6. veka, a danas vidljivi ostaci tvrđave datiraju iz 13. veka. Prema predanju, Marko Kraljević je nekada gospodario severnim prostorima iznad Vranja, a samim tim i ovom tvrđavom, pa je zbog toga ona i dobila ime Markova tvrđava ili Markovo kale. Kada je morao da ustukne pred osmanlijskom premoći, on je sa svojim konjem Šarcem sa stene, u kojoj je ostao otisak njegovog kopita i koji se naziva Markova stupaljka, preskočio na istočnu planinu. Tu je od jeda zaplakao, pa planinu nazvaše Plačevica, danas Pljačkovica. Kada se sa ove prebacio na zapadnu planinu, kod crkve Svete Trojice, se prekrstio i ostade ime planini Krstilovica. U potoku koji protiče podno Markovog grada nalazi se udubljenje gde se navodno kupao, a na obali potoka njegova ogromna furuna ili peć. Ova predanja, kojih je mnoštvo, bi trebalo da daju povod za detaljnije istraživanje ovog područja, koje je jedno od najstarijih čuvara kulture i tradicije Srba. Markova tvrđava, kao što sam već rekla, nalazi se na isturenom grebenu između planine Pljačkovice na zapadu i Krstilovice na istoku, odmah iznad ušća Male u Devotinsku reku. Na zapadu se nalazi strma Litica, pa na toj strani nije bila potrebna zaštita tvrđave. Ovo područje je okruženo južnim bedemom,
u kojem je bio glavni ulaz sa pristupnom rampom. Od ulaznih vrata sačuvan je samo dovratnik, a prosečna debljina zidova odbrambenog bedema je oko 2 metra. U okviru tvrđave nalazi se crkva, kao i bunar za snabdevanje tvrđave vodom. Celo područje ispod tvrđave nekada se nazivalo manastirište i tu je postojao srednjevekovni manastir Sveti Nikola, koji je bio metoh Hilandarskog manastira. Na lokalitetu Markove tvrđave bila su sprovođena arheološka istraživanja u periodu od 10 godina i to sa prekidima, od 1983. do 1994. godine. Iako je sakupljen popriličan broj arheoloških nalaza, keramike, oružja i sl., lokalitet nije dovoljno istražen. Nemarom što nadležnih službi, što nesavesnošću lokalnog stanovništva i posetilaca, pristup Markovoj tvrđavi je pretvoren u divlju deponiju, baš kao i reke koje su vekovima krasile ovo utvrđenje. Jedan deo prilaza ovom lokalitetu je nedavno očišćen, ali baš kao što treba nastaviti arheološka istraživanja, tako treba i povesti računa o prirodnom blagu koje krasi sva utvrđenja širom Srbije.